byari byarashwe biramenyekanye. FARDC n'abambari bayo bakaba bahakanye abacancuro bafatiwe muri Sud Kivu bari baje guhangana n'intare, ariko bikarangira mu by'ukuri bitabagendekeye neza. Ibi bikaba byatumye abacancuro batabaza ndetse bagatabaza amahanga bari kugira mu 20 bafashe mu buryo bwo kugira ngo Kisekedi aba yabishuru twabo ndetse no kuba babona uburyo batambuka bagataha, bitewe nuko babonye ko urugamba bishiyemo rwo guhangana n'intare bari kubona ko rutagishobotse. FARDC yasaze iri kugenda irihakana buri kimwe cyose. Ibi biri byose biri gukorwa na Gisegeti mu rwego rwo gukomeza kugaragaza amahanga ko ari mu gahenge k'amahoro, ariko mu by'ukuri wundi agategura intambara. Ibi byose turaza tubikuvira umuzi n'umuzingo maze tukubwire ukuri kubyihisha inyuma. Ibintu byose tubishire hanze hano ku muyoboro mugari w'amakuru agezeho kandi akomeye. Mu gihe kandi nanone kwa Perezida Felix Antoine Kisekedi akanye bivuye inyuma ko M23 nta ducege zifata mu bice byose bamaze iminsi batangaza muri Sud Kivu mu rugamba rw'injyana mu rumaze iminsi ruba rugeze kuri uyu wa mbere. Kuri uyu munsi ibintu byaradogereye mu buryo bukomeye. FARDC iri kwirukanka amasigamana, ariko ibyo byose byanduye ubusa. Kibyihisha inyuma nuko uru rugamba ruri kuba mu bwisho kandi isi yose itagomba kwerekanwa ko FARDC ikomeze gutsindwa mu bitero yatangije byibanga, yihishe inyuma y'ibiganiro ndetse no gushaka kugarura amahoro, kandi ari gutangira urugamba. Ibi byose iri kubikora gutya kugira ngo ihishe ikintu gikomeye kandi kigomba guturitswa mu buryo bukomeye. Impamvu babyihakanye yose turaje tuyikuzanire maze ubundi tunagusesengure neza impamvu badashaka kwerera ko M23 iri gusikitanzitse. Ibyo reka tuze tubivuge hagati aho. Ubu noneho ibibuga by'indege byose bikoreshwa cyangwa se bikifashishwa mu kugeza ibikoresho bya gisirikare ndetse no gutunda amabuye y'agaciro mu bice byose muri Sud Kivu. M23 intare za Sarambwe ziri kubitagitinga mu buryo bukomeye, by'umwihariko bakibanda ku gace ka Shabunda, dore ko bakeneye ibibuga by'indege binini kandi bigari bitunda amabuye y'agaciro ndetse harimo na zahabu na kasigareti ndetse na koruta ziva muri ako gace, ariko hakifashishwa nka position militaire karabutaka wo kwasika abasirikare ndetse n'ibikoresho byifashisha imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano, kandi bikenewe vuba na bwangu. Buri munsi bikaba bikomeje gutera inkeke n'ikibazo gikomeye cyane kuri M23 kandi kikaba kigomba gukemurwa vuba. Reka tuze tubikubwire. Ariko nanone intambara y'abanyamurenge yafashe indi ntera ku rwego rwa nyuma. Bari gusubiranamo abanyamurenge batorejwe mu Burundi bahanganye na Twirwaneho. Ni mu mirwano karundura yatangijwe kugira ngo ukuri kubyihisha inyuma nuko aba basirikari bari kwitirira abanyamurenge batorejwe mu Burundi ari uko ari intera hamwe zimaze iminsi zitorezwayo, ariko mu by'ukuri zikaza zitiriye abanyamurenge kugira ngo bakomeze bagaragariza amahanga ko mu by'ukuri iyo mirimo iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari coalition iri kuyitera, ahubwo ari abanyamurenge bari gusubiranamo. Iki ni ikinyoma gikomeye cyane Gisakedi yahimbye kugira ngo mu by'ukuri akomeze ateshe umutwe ndetse akomeze yifashe akore genocide ari gukorera hara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamurenge ntago bigeze batorezwa mu Burundi bitewe nuko abanyamurenge kugeza ubu ngubu abo bose harazwi aho mu bice bya Minembwe abari guturuka mu Burundi ntabwo aribo. Ni ikinyoma cya Gisakedi yahimbye. Ibi byose turaza tubikuvira umuzi n'umuzingo maze tukubwire iby'uru rugamba rwambikanye hagati y'abanyamurenge bari kwirwanaho batewe n'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kikaba kigambye iki gitero kikavuga ko mu by'ukuri ari abanyamurenge cyatoreje mu Burundi, kandi ibyo byose ni ibihuha. Turaje tuguha amakuru y'ukuri atariho igihuha kandi atariho ivumbi hano ku muyoboro mugari kandi w'amakuru agezweho kandi yihutirwa kandi akomeye. Nimba utarakora subscribe, reba musi gatoya maze urebe ahanditse subscribe maze ukoreho. Nimba kandi nawe dusanganwe wibukiye gukora ku gatima cyangwa se ukore kuri like kugira ngo mu by'ukuri tukomeze muri update zigezweho. Ni amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye. Iyo ni amaherezo y'ibibazo bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bari kwibaza niba M23 izagera nyuma byibura ikumva amasezerano mpuzamahanga akomeje gufatwa nk'ibitero bikaze by'ibihuriro n'isi yose agamije kuzashira M23 mu gatebo ko ishobora kuba ari nzima cyangwa se wenda mu by'ukuri ari ikora ubwicanyi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko bikaba byarakozwe na
perezida Felix Antoine Tshisekedi mu kurwanya uyu mutwe bitwaje ko ufashwa n'amahanga by'umwihariko bagashyiramo n'u Rwanda ku mwanya wa mbere. Ariko nanone uko bukeye nuko bwije ibintu birushaho gusubira irudubi. Ese M23 izagera igihe yemererwe kuyobora Kivu zombi, dore ko Tshisekedi yariye karungu akaba akomeje kugenda atabariza amahanga yerekana ko M23 hari umutwe w'iterabwoba, ahubwo mu by'ukuri atari abanyagihugu, ahubwo ko ashaka ko M23 ikurwaho burundu. Ibi turaje tubigarukeho twifashishije inyandiko ikomeye cyane yongeye gusohorwa n'ikinyamakuru African Intelligence igarukwa neza ku herezo ry'ibibazo bikomeye biri kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko urugamba rukoreka imbaga ruri gutegurwa kandi ruzashyirwa mu bikorwa uko byagenda kose, mu gihe organization igenda yihuza akantu ku kandi leta ya Kivu ivuka. Ese iyi nyandiko ivuga iki? Reka tuze tuyicishe mu amaso tugwa amakuru akomeye kandi ari update ku mutekano, politike na demokarasi, ani ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ikaze mwese nshuti z'akadasohoka mwiza twongere duhuraho muherereye hose maze tubane n'imburu musha akaba ari bwa mbere ugeze hano kuri buno muyoboro. Gahunda nimwe gusa, reba munsi gato cyane ahanditse like and subscribe maze ukoreho, niba kandi nawe dusanganwe ibuka gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri update n'amakuru yihutirwa gatanu ku kandi. Ikaze n'amakuru ari update kandi yihutirwa cyane kandi twinjiyemo, tugiye kunonosora ku buryo burambuye. Tugiye guhera ku nkuru ikomeje gucikisha igikuba mu gihe ku munsi w'ejo aribwo inkuru yakomeje gushakara ivuga ko ibice bibarirwa muri 5 byo muri Kivu byose byamaze kwamburwa FARDC mu gihe kitarenga amasaha ageze kuri 36. Benshi barumirwa cyane, hafatwamo n'inkomere ndetse hafatwamo n'abamatekwa, harimo abanyefudereri ndetse harimo n'abasirikare b'Cyancuro by'umwihariko b'uruhu rwera. Bavuze ko mu by'ukuri baturutse muri Colombia. Aba Bacyancuro bari na Radio Okapi bavuga ko mu by'ukuri bashaka kwisubirira iwabo mu gihe bari babonye ko guhangana na M23 ari ibintu bisa nkaho bidashoboka, ndetse bakanavuga ko ingabo za Kongo ziri gutsindwa cyane mu buryo bukomeye, aho Uvira noneho bagiye kuzayita biruke M23 ikazayinjiramo yemye nta n'umusirikare ubarizwamo, kuko gutsindwa kwabo niko kwa mbere kwakomeje kwigaragaza. Nanone kandi kurambirwa kw'ingabo nabyo bikabuko, nanone kandi no kudashobora urugamba bikabuko mu kwiyemeza kose Kinshasa yagira, ariko bigaterwa n'abasirikare batagifite umuhate wo kurwanira Kinshasa imaze iminsi ibashora mu mirwano idakenewe, ubundi bakumva ngo igiye guhagarara, ngo ubundi bakumva ngo irakomeje. Ibyo bigakomeza kuba agaterera nzamba mu buryo bukomeye. Izo huguhugu zimeze gutyo zigatuma abasirikare batabalance ku rugamba. M23 ikabinjirana kubera ubuke bw'abasirikari bayo, ariko n'ubundi ikabacikirana ibice Kinshasa. Ibikorwa byose iri kubyamaganira kure, ishingira ko ibi byose ngo bitashoboka, ngo kuko nta advice mu rugamba ngo zihari kandi ntibari mu mirwano. Barimo gushaka guhisha amahanga ko batangije ibitero bya bucece bigamije gukura M23 mu bice byose yacakiye bitwaje CSRF zasimweho kuva tariki 17 z'ukwezi kwa 7, ariko zidakurikizwa. Ibyo byabereye Doha, ariko nanone bakibanda kuri abaturage bamenya makuru y'itsindwa ryabo, kuko ibi byaba mu gihe bazi neza ko bashaka kwataka bakoresheje ibitero bamba kuvugwaho. Nubwo M23 imaze iminsi ibyamagana ibitero batangije, ndetse bakanga no kujya mu biganiro by'amahoro, kuko n'ubundi butegetsi bwa Kinshasa bwakomeje kubataka. Ubu tuvugana Tshisekedi mu ijambo rimwe yumva ni nkuba, na n'ubu yifata nk'umuntu utarigeze yamburwa uduce kandi akumva ko atagomba gupfukama, kuko agomba kuvuga ko gifite imbaraga zo kurwana. Gusa guhakana ko ibice bidafashwe nabyo bifite ishingiro. N'ikindi kintu gikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka kugaragaza nanone kandi bukagaragaza ko bukihagazeho ko M23 itaragura ubushobozi gutungura benshi. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko ku rugamba barimo kurwana bucece, ntibashaka ko babyerure burundu kugira ngo isi yose imenye ko basubiranyemo, keretse ikizabuturitsa ari Uvira, agace kugeza ubu gatumbye isakusa katurika, harimo imitego myinshi ndetse M23 yawuteze, ariko ikaba itarinjiramo ibintu bikomeze gusubira urudubi ku buryo bukomeye. Mu byumve neza, ubu FARDC nubwo ari yatangije iyi mirwano ikanga kubereza agahembye ndetse n'ibyo byavuzweho ndetse bikanasinwaho i Doha, ariko ubu
M23 ikaba by'ukuri iri gutangaza ko iyi FARDC ariyo bizagiraho ingaruka mu buryo bukomeye cyane. Intare za Sarambwe mu tsinzi y'agatangaza imbere ku rugamba muri Sud Kivu baracyaca ibintu mu buryo bukomeye. Hagati aho niki cyihishe inyuma y'ibikorwa M23 yatangije byo kwinjira imbere ku rugamba mu gucakira ibibuga by'indege biri muri Sud Kivu uhereye muri Shabunda, agace bavuga neza ko ariko military position ikomeye cyane, ariko noneho ijyanye no kuba ikibuga cy'indege cyaho cifashishwa kugira ngo hacikishirwe amabuye y'agaciro harimo koruta, casterite ndetse na zahabu zituruka muri bira binombe byinshi biri muri Mwenga. Ariko noneho M23 ikaba ari yagize position mu military karabutaka mu kujya gukikirishiriza dore drone zose zihari zifashishwa n'igisirikare cya FARDC ndetse n'ubutegetsi mu kuhageza nanone kandi ibikoresho ndetse no gutuma ingabo zigira imbaraga ku rugamba. Ibi byose rero bigamije kunetraliza ibitero byose bya M23 yatangije nyuma yuko ibyigaruriye ibice byinshi, kandi noneho bivugwa neza ko harimo drone ziri kwifashishwa mu duto n'utunini zishobora kwifashishwa mu gihe gitoya ariko ku muvuduko wo hejuru ndetse no mu kirere kidatumburutse. M23 izi tageti iriho zifite ishingiro mu buryo bukomeye, bivuze ko biramutse bigezweho nta buryo na buke FARDC yaba igisigaranye bweruye kandi bwemewe nubwo byaba binagoranye muri hano muri Sud Kivu bwo kugenzura ikirere cyose, kuko M23 yaba ikigenzura 100% ibyateza ibyago bikomeye FARDC, ndetse ari nabyo biri gukorwa kugeza ubu muri strategy z'urugamba, kuko abakomando muri iki gitondo bamaze kwerekeza muri icyo gice cya Shabunda, bivuze ko ari operasiyo yonyine ibajanye kugira ngo bahagarike neza ibikorwa byose bya FARDC. Kugeza ubu kunetraliza ibitero byose n'ibikorwa bya FARDC bifite icyo bivuze imbere ku rugamba, ndetse bivuga ku mirwano ikomeje kuba, bivuze ko nanone bizagira gahunda ikomeye cyane zo kuzasubiza inyuma gahunda zose za Kinshasa, bizasubiza inyuma ubushake n'ubushobozi bwose bafite. Si ibyo gusa, reka tubanze tugaruke kuri ya nkuru y'Abanyamurenge ikomeje kuvugisha uruwa ndetse ikomeje no kuvugisha amagambo menshi mu buryo bukomeye. Abanyamurenge bikaba byatangajwe ko mu by'ukuri bameze nkaho bari gusubiranamo. Ibi bivuzwe nyuma yuko Uburundi bwari bwateguye misiyo ikomeye yo kurasa kuri M23, ariko by'umwihariko igahera ku Banyamurenge mu bice nka Minembwe, ariko mu by'ukuri ikabesha ko ari Abanyamurenge batojwe mu Burundi bazaba baje kwataka bene wabo. Igisirikare FDLR ndetse na FDNB bafatanyije gutera ibitero biri kugabwa hano mu Banyamurenge, by'umwihariko mu gace ka Minembwe, bitewe nuko n'ubundi hano mu gace ka Minembwe hari kugwa drone ziturutse ku kibuga cy'indege kiri mu Burundi kuri stade ya Melchior ya Paul International Ndadaye mu Bujumbura, hakavaho drone zikaza kurasa mu Minembwe. Abangaba bamaze iminsi batorezwa mu ishyamba ryo mu Kibira, bakaba bari bateye mu bice bya Minembwe, ariko mu by'ukuri biyitiriye ko ngo ari Abanyamurenge batorezwaga mu Burundi. Ibi bikaba byatunguranye cyane no muri za matekwa zimwe zafashwemo mpiri n'abarwanyi ba twirwaneho irwana ku Banyamurenge, ariko mu by'ukuri bagasanga mu by'ukuri ibi byose ari ukubesha ari igisirikare cy'u Burundi. M23 nayo ikaba yabirakariyemo ndetse n'igisirikare cy'Abanyamurenge, by'umwihariko mu buryo baraye bivuma ko batazongera kuba barekura amatekwa z'igihugu cy'u Burundi, bitewe nuko u Burundi nabwo buri gukomeza gushotora u Rwanda. Ibi kandi byakurikiye n'ijambo rya General Neva uyobora igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kugeza ubu ngubu bisa nkaho ari mu buhungiro ari kuyoborera munsi y'igitanda bitewe n'imirwano ndetse n'intasi za M23 zari zageze muri iki gihugu cy'u Burundi. Yivuma ko atazongera guhura mu biganiro na leta y'u Rwanda. Ni nyuma yaho kandi igisirikare RDF gifashije M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu guhererekanya imfungwa. Ibi bikaba byakubayeho mu gikorwa n'ubundi FDLR isa nkaho n'ubundi yari gukorwa n'isoni, bitewe n'uko uyu mugabo uyishyigikira nawe yari yacitse intege. Buri kanya za matekwa ziri gufatwa zikoherezwa mu Burundi nk'ikimenyetso cyangwa se gasopo bari guha uyu muyobozi
bita Evariste Ndayishimiye, mu gihe Burundi bwaba bukomeje kurenga muri izi gasopo zose buri kugenda buhabwa icyabana n'umuriro watokombera hano muri Bujumbura. M23 ikigirayo by'umwihariko nk'uko n'intasi ziriyo, ariko abanyamurenge bakagenda bakaja guca agasuzuguro. Ibitero birimo no kubesha byateguwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo mu by'ukuri ibi bitero byose iri kugaba bitazabangamira gahenge nk'uko bari bakemeje, bitewe n'uko M23 iri kugenda ifata uduce ndetse no kubiri gukomeza kubitira mu gafuka ibikorwa bya FARDC, ariko mu by'ukuri FARDC ikaba iri kurira bupfunyi bitewe n'uko idashaka kugaragariza amahanga ko iri gukubitwa kugira ngo hataba havaho mu by'ukuri ako gahenge cyangwa se amahanga akabacishamo ijisho akanabona ko n'ubundi bari gutimbagurana. Ikindi kinyama cyahembwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi akazana abo basirikare mu by'ukuri akabatoreza mu Burundi, by'umwihariko bakaba baraturutse mu duce turimo na za Uvira ndetse n'amabandi yabaga mu bice byose M23 yafashe kugeza ubu ngubu bakaba barigumuye kuri leta ya M23, bakaba baranze kuba mu bice M23 genzura bitewe n'ibibi bakoreragamo ndetse n'ibibi bakoreraga abaturage, harimo n'ubwicanyi bwakorerwagamo. Bagera mu Burundi bakakirwa na neva, bakakiranwa yombi, barangiza bagatozwa ibi bakaba uyu mutwe bakaba warashigikiye mu buryo bukomeye, warangiza ukaza ugatera hano mu Minembwe, by'umwihariko ukarasa kuri M23, ukarasa no mu banyamurenge. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ikavuga ko mu by'ukuri ari abanyamurenge batorejwe mu Burundi baje guhangamura bene wabo. Ibi bigatangazwa none n'abanyamurenge ko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu nta mpamvu nimwe ihari yo kuba abanyamurenge barirwa muri kano gace, babo ubwabo baba bari gukorerwa jenoside n'igisirikare cya FARDC, cyangwa se bari kugenda bicwa umwe kuri umwe ngo barangize nabo mu by'ukuri babone impamvu yo kurwana. Nta mpamvu y'irwano iri muri kano karere, by'umwihariko iri kwibasira abanyamurenge, ahubwo ibyo byose ni ibinyoma bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kirombo kugira ngo abone ukuntu amarira abantu ku icyumu. Ubu M23 twigwaneho baracyakora uko bashoboye kose ngo basubize ibitero inyuma byamaze no gutangizwa urede, kuko bakeneye ko duce twose badufata mire, mu gihe M23 nayo iri gutegura uburyo ki yakohereza y'umusada no kuba bakomeza kurwana ndetse bagashigikira n'abanyamurenge, ko kuba n'abanyamurenge bamaze iminsi myinshi bibaganijwe n'ibitero bya FARDC cyane cyane Minembwe ndetse no muri turiya duce twa Mikenke na Mwenga, aho M23 kugeza bivugwa neza ko yamaze no kwagera Tombe kuva ku munsi w'ejo irwana ngundura ku buryo bukomeye kugira ngo byibura ibintu biye ku murongo. Gusa amakuru avaria avuga ko gusubiranwamo kw'aba bantu bivuze ko biteje inkeke, kuko biri kwibazwaho hakabura igisubizo mu gihe imigambi minini ya Kinshasa ndetse n'Uburundi imaze kirekire kandi bagamije kuzacamo abanyamurenge ibice, kuko kwishira kwabo hamwe na M23 babonye ko ari ubushobozi bunini kandi bugari buzatuma bazakomeza kugira inararibonye ndetse n'ubugenzuzi mu bice bitandukanye birimo na Sud Kivu, bikazateza ikibazo kuri bo kuko bazabarwanya bivuye inyuma kandi bakabarwanya nk'abafite icyo barwanya muri izi ntambara zimaze igihe kirekire hafi imyaka 30. Ibintu byarasubiye urudubi, ariko nanone katubanze twinjire neza ku nyandiko ikomeye igaruka ku bibazo bikomeye byo muri Kongo, ariko none hashingiwe ku ntambara uko imeze kandi kitagomba no guhagarara, hashingiwe ko iri gukomeza kugebwamo uruhare n'amahanga, ariko ari gukomeza kuja ku ruhande rwa Kinshasa mu gukomeza kwerekana ko M23 ko igomba kurwanwa kuko bakeneye gusahura ku butegetsi bitabaye ubwa Kivu yigenga, kugira ngo nanone ariyo ikora ibishoboka byose ngo ishire Kivu y'amajyaruguru ku murongo. Ibintu byo kuba ngo Kongo yazongera kuba ngo amahoro byo byazaba umugani. Kinshasa ntabwo ishaka guhabwa uduce kandi irashaka kugera ubugenzuzi mu buryo bweruye ndetse n'abasirikare bahari bagenzura iyi leta ya Kivu M23 igasubira inyuma, yirengagije ko mu by'ukuri abasirikare bahari n'ubundi barasaniye bakatakaza ibitambo bikomeye cyane ndetse bikanarangira abanhacakiye bakagenzura kandi ndetse bakanahagera n'uduce twinshi zumbu twa leta ikabura ubushobozi mu mijyi ikomeye ebyiri Bukavu ndetse na Goma. Ibi byateje icyo gikomeye cyane ndetse kuri Kinshasa itagikandagiza ibirenge byayo ndetse nginahururikiza
izi ndege zayo, ariko ubutegetsi bwayo M23 irabwa amahirwe yuko ishobora kuzashyigikirwa Tshisekedi aramutse akomeje gushukwa agatanga izo ntambara, ariko koko igaragarira amahanga M23 kongera ikirwanaho bwaba ari uburyo bwiza bwo guturitsa igisasu gikomeye cyatuma Tshisekedi yongera kwisanga mu byago bikomeye byo kuba yakongera gutakaza ibindi bice ndetse n'ubugenzuzi, kandi byahita biha amahirwe abaturage guhita bitorera, kuko n'ubundi baba bashaka kubaho bonyine badategetswe na Tshisekedi, cyangwa se nimba bashobora kongera kubaho bategetswe na M23. Ibyo bikaba ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye cyatuma intambara zo muri Kongo byibura zigera ku rwego Tshisekedi yemera ibivuye mu byo asabwe, kuko mu gupfukama ntabwo arabyumva neza, anabifata nkaho kuba ibice bya Kivu ya ruguru byarafashwe nta n'ikintu na kimwe bivuze kuri Kinshasa, n'ubundi abifata nkaho atari ibice bimufasheho, kuko n'ubundi abaturage bari mu Kivu y'amajyaruguru byagoranaga cyane kuba bazwi by'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko nanone ibi nabyo biteje inkeke, ikibazo kiracyari cya kindi. Ninde koko mu by'ukuri uzatsinda urugamba rwo kuyobora Kivu y'amajyaruguru? Ni AFC M23 cyangwa se bwa leta buzagera igihe buyisubize? Ibi biracyari ikibazo ngo kigiye kwerekwa amahanga ashobora kuzingira ku butaka bwa Kongo kubera inyungu y'umurengera bakura mu mabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa no ku butaka bwa Kongo nk'umugabane kugeza ubu ukenewe cyane n'abazungu batahifuriza amahoro habe na gato, ariko ngo bashakanura ngo bacakire burundu. Si ibyo gusa.